amazina ndi Artificial Brighton kandi nkora na Fresco Supermarket hano muri Mbarara iri kushangwa opposite na Central Market n'ingashara buremba Kakoba Road kandi twenda kumanyisa tubinire buri cume cyone cyo kwetagisa kwese ubwo mu Christmas nango sho mukayawe nanga sho mu ishomero ryawe nanga shiki kandi twenda kubanza kusima TV West ahubwo kubamutereza akagishaka tukengera kumanyisa abantu kitubinire kandi nko muringo gumwe go bwaruza ba customer bitu twongire kubasharira habeyi na mwenu nicyo cyo kurebera ntwenyigira kuba turi na TV West kugira ngo tugume twatanisa TV West twereze akanya ko kumanyisa abantu bitubinire kandi nabo bagume supportinga gumantigira ntubikaho tubahereza buri kimwe kitwine kandi nambenu abahurikiriza n'abareba TV West bo baregumana umuteka maka sente kanyu na nebitereke bitubire emwareba nitwe tubinire mu mukono aba Fresco Supermarket bo bare mnonga guma mutkunda kandi no gundu murundi zaguma turi nimwe imbende za Christmas enungi no mwako musya kubabere ogwihorere otakaferwa kwija ku Fresco Supermarket okebonera cyone cyo kwenda umuringo umwako so mwebare mnonga mwebare twabakunda shanga ahari buremba Kakoba Road opposite na Central Market. Amazina ni MCN kandi marketing manager wa Ardon Perfume Petroleum hapo Jerry nsima TV West kandi amona Road West aho kuteka umuhururu yo kugaba ikitereke tukaba umumba sponsors kandi abase kubana ba leta amashita agabantu bahangura icyatumire ntwenda kujoininga ninga cyatumire ntwejumbira umuhurureje no kugira ngo icyo kubanza cyabyona tukenda tukwatire Road West okugaruza abantu bayo no manyango ngo kuna nabagambiro henyuma abantu otakwishuka takubasa kuzumura band Road West ijishira abantu bayo nito yatukira tubasa kubanza joininga kandi ikindi tugikozise nka way forward ningashi uko muhanda ukubasa kubantu breakingira musuru kind of course already icyo kiyabaze kuba nitkorera kandi ikindi amashita gitu aga Ardon Perfume Petroleum Jerry nigashangwa muri Mbara mutu gakora Mbara University of Science and Technology kandi yo kugenda umuduka ziryona zono ziryo mu Mbara State babasa kukiro ashira aho arakabateri ne road then babase kuba nozo warozi then mwa bakatete muzo mucyara mu mwita Monique then aro no mucyaro je mu mwita Patience amashita go no marunji wagakoza turukubasa kwifuza kandi ndi kwendera ninyenda kubenda ziciro cikuru curunji Christmas babere yihorere kandi no mwako musya ogwingu 2025 mu gutahemu na no businje kureka base kuba mu manyangu life nece yongera yo misho utakazo mu ciro cikuru ukashemererwa kandi ukenda ngo mareho amagara gawe nimbendeze birunji byonka kandi iciro cikuru cyabere kirunji no mwaka utahemu no businje products twin Red Star wine ya grape pure mzabibu yonka twine Red Star mixed fruits ejerimwe mzabibu nebindi ebijuma twine dry wine ekunubwa abayine kashukara batakwenda bikunurira twine Entourage premium ejo nayo bakora mugusha no buwoki bwitu twine na St Peter's Altar wine ya church so products zona zibur hamwe aho kuzahona outlets mu Mbara koze kunjiri koze bur hamwe hona mu Uganda even na Kampala bur hamwe buri supermarket yo kuzama noshanga mu Red Star wines so ekiro kikureki abasirgad twendeza aba customers bitu ekiro kikuru kirungi tukugira ngo umunywe konka mwagendesereze utanywa ukavuga accidents nyingi kandi spending je turi kwebarira bwa school fees tubendeze ekiro kikuru kirungi mu mwaka musiyo gwihorere mbanyeta John Kamukama kandi head of marketing wa Mwisako ntwaro mugisha kukurusya abahambure bitereke abareba ba TV West abahurikiza ba Radio West na muno munabo abagira umukazana bakahangura bakatunga ibintu bitereke itunga Mwisako ndora kubakurisa cyakabiri no kuba muyisangu itwa mu kitere cyo mutubatiremo kasente twabatamu t-shirts twabatamu calendars byona byabero kugira ngo mushere mu mu Christmas Mwisako yito nishangwa umurumwizi kabura tabona kanso istebe cy'ukuri no kiri washoma bugamba no tushanga byana mu center washoma rwoho no tushanga rwoho mu center wagaruka isinjiro nja tushanga kabingo ari yabiri hamwe no mu kitabuki
aho muri Nyamuyanja turi branch ndijo kandi abanyambarara tumwe tubina makanisi ngaha ko branch eri wanoza kwika by shopping center ngo tushitani obuhereza bwitu urimo kubika sente children savings urimo kwehora ka sente chikuta loans kandi unobundo bohereza ubwa mobile banking ngo basako sesumi yawe ihe yakasente utayakasente shushure loan n'ibindi nk'ibyo Christmas engage tugenda kubendeza Christmas engage ugana bwo kubashaba kujya mu mutakari ya mukamaraho save some money especially January is always hot nebone yosya no turabenza kushemerwa tushemerwe kunkatu tutamaraho tubikeho na murumu n'umuhereza bwo kubika kandi kujya mu twetebe kanise n'ebiri jour misho kubendeza Christmas nungi amuntu mwaka musigo 2025 vibe